State YTF Secretary James Debbarma went at Jampui Hill area on Friday and had a conversation with the people in the campaigning for the candidate of East Tripura Lok Sabha, Maharani Kriti Singh. Chini Maharani Kriti Debbarma long live, long live, long live. Chini Maharani Kriti Debbarma long live, long live, long live. Chini Maharani Kriti Debbarma ke bang mubait kapla khai nei, khai nei. Chini Maharani Kriti Debbarma ke bang mubait kapla khai nei, khai nei. Khansa long live, long live, long live. Khansa long live, long live, long live. Tripura Dafa long live, long live, long live. Bubagra. State YTF Secretary James Debbarma said that after he is given a responsibility by Bubagra, he said that he would continuously work in support of Maharani Kriti Singh. On this day's campaign of Maharani Kriti Singh, YTF leader Swarnakumar Tripura and others were present. Jampui Hill not Tripura. Jaga kebu sabol para. Ini chung Tripura motha party New Year. Biskang ini Bidan Sabha election Lok Sabha nirbachan ni. Chini candidate Maharani Kriti Singh Debbarma no chung vote bank है vote दिए हान लामा वो chung vote परी है दिल्ली पार्लियामेंट में सोरी है चीनी त्रिपुरा सानिन बाग पंदावा बोनो chung लाइक है vote दी नाइ आके chung ब्रू बारी यांग राव के हाक नहीं बो रियांग राव ले बॉडी से हिंजे सामो चिंता बाग ऑफिस है chung पाक लोग पाया chung थाहानो chung रियांग राव बीस कांग फाइने मावो chung Chini Maharaj ni Kriti Singh na chung boot dia kaham ke pai di nai chung riang ro tha to bong bubagra nung ni lama chung pa jotot chung bor yang to ne ma ni la loge to nai chung boot kaham ke ri pai nai bubagra na loge na chung nai nung chin ba ye samong tang mo kaham ki tang tom bo ye chung song chin lu ba riang ja te ro nung na chung pau thang ya nung na loge ri nai nung na omon chung mui to chai to nai Bureau Report, Chini Khorang.